Inkanyampe emakhanda khanda, inkanyampe emashule, yakokalanga, ekhathwa ngezimangele, ekhathwa ngezindlu, ilamthonge emsila wegazi, iwundlela isilisa imbube, inyanga engalilanga, khona limshipho bethazibazi, esinelwa zinkanye zezulu, isinelwe inkwenkwezi, esandumela, khona ilisela isilimela nesicela nkobe, hoyibamba, hoyiphakazi isishingo sofipa, inhloko yehlukana nesixante kuqobokeni, isinamphithe sigqabhesenyele emanyandane, hloko sasanyanta, foka amashobani. Sawubona baba. Sikhuluma lo bani lapha? Baba sikhuluma lo bani lapha? Ukhuluma lo Mduduzi Mthali Dube. Duduzi Mtshali Duba uMthembu. Yebo Mthembu Sithemba wamzira walanda wazibambelele. Awu, madoda hayi wangivusa usinga. Mthembu lapha uphethe into eziright la. Yebo. Awungitshela uphetheni la? Yebo ngiphethe ama-Kryptonite la. Ama-Kryptonite. Awu. Hey madoda. Hey uMthembu usiphathele ukuright lapha lebona ama-Kryptonite la bafowethu. Izivili bocu lapha kuyadliwa kumnandi lapha. Mthembu awusitshele ama-Kryptonite la ungabe uwathatha apho. Ngiyazibhekela. Hayibo uyawenza? Yebo kahle abhekho ayafryo. Okay. Acishe afane nama fat cake. But umehluko wakhona ukuthi igwinya usebenzisa iflour ishukela netswayi. Lapha mawusenza iscratch usebenzisa iflour, ibutter, yeast, mangena lokho lesi scratch usebenzisa ipremix. Ipremix kakhulu engiyisebenzisa manginayo sebenzisa i20%. Okay, Mthembu lento wayifundiswa ngubani wena? Uyifunda kwami ngangisenza ama chips lapha kulesiphaze sepost lapha ya. So ngi-lockdown vele. Ngangisenza ama chips ngibuya ku film industry business catering lapha. So ngathenga equipment yami ngaqala ukwenza ama chips. Then ukusho ukuthi umnikazi wendawo wasethi sefuna indawo yakhe. So ngase ngicela ukhona ubhuti obayenza vele uThemba. Ukuthi hayi nginesifiso sokwenza lento le. Angeke ngikwazi ukuthi mangisuka la ngoba sebefuna indawo ngihlala phezulu kwezandla. Njengomuntu okwazi ukusebenza wangifundisa uThemba. Yena ngazange abe lo mona ngitshela ukuthi hayi ngizokufundisa uyedinga imali. Kodwa mina sengiphuma kulokho ngoba ngiyenza mechanic. Ngakho lokho ngiyambonga uThemba lapha khona. Njalo mangihlangana naye ngibonga njalo nje ngoba wanginikeza isinkwa esabantu abami hayi sami esabantu abami. Mthembu uyazi uthinta indaba ebaleke kakhulu nginokuzwa abantu besithi abantu bakithi abasizani umuntu angazi ukuthi akafuna ukushiya knowledge kodwa lapho sitshela ngoThemba owakunikeza knowledge ekwenza ukuthi namhlanje ukwazi ukuziphilisa wena nemuli yakho ungathini ngabantu abathi abantu bakuNthwakazi abasizani? Ayikho ukuthi khona abantu siyahlukana ukhona umuntu onothando ebantwini. Umthando ngomuntu ongathi akunikeza into uyenze. Ngoba nami nginabo abantu abathi bafuna ukuzofunda kodwa ngasengithi ngoba ngisaqala ngasemusha angakakhulu. So ngizofuna ukuthi ngilenze mhlawumbe libe u10 bese ngiba divide ngithi abangu5 mabe buya bazobuya bephethe okungaka ukuthi ngoba amalanga engizobe ngibasiza ngayo ngizobe nangingayenza imali ukuthi abantwana bathole ukudla we understand. So ngisafuna ukuthi ngibaqoqe ngibahlanganise bang WhatsApp abaningi from kuNobuhle Beach Foundation. Naye ngimbonga kakhulu sisi ngento angenzele yona hayi inkulu noma bangabi baningi kodwa asekwenzile kukhulu kakhulu. Sengathi angaqhubeke kwenza naye uThemba lapha khona sengathi angaqhubeka kanjani ekwenza nabanye ngoba nami abantu bakithi liyamuzwa uMthembu is a product yabanye abantu bakuNthwakazi abamsizayo abafana noNobuhle uVigi abafana noThemba abamnikeza iplatform ukuthi naye aziwe ngalokho akwenzayo naye uthi akamanga uqhubeka edlulisa lolu thando kwabanye uyasho ukuthi usenabantu abangu10 abasizayo nawo abafundisa leli khono aselitholile ukuze nawo bakwazi ukuziphilisa. So Themba angazi ubona ngathi ibusiness lakho yini into oyidinga ukuthi mhlawumbe abantu ngakuxhasa ngathi liphakame lephezulu? Okwamanje bengisenza nama balloon decorations. Ngiyawayenza nawo ukuthi kube kuma business engikwazi ukuthi mangaphumelelanga kahle la balance ngapha mangapho but manje ngoba ngalesi sikhathi ngathi from January to August ama balloon deco awekho maningi. Abuthola ukuthi mhlamba ubuya kanye ngenyanga and mayisebuya ama rent wala phegoli asibulala. So mayibuya vele iza vele seyicover
onjani okufaka esikhwameni. Kodwa nje bengikhona ubhuti engikhulume naye use-UK bengifune bathi i-bag thermal hot coffee dispenser yama coffee like i-school bag ukwazi ukuthi boil amanzi fake phakathi then yikho bengikhulume nawe sithi uzongiorganizela ngoba isicelo sami benginaso ukuthi angikabi nemali enough ngoba ngisadonsa nzima njalo sesibaningi kule industry le. Kodwa ngifuna ukuthi ngiyengeze ngibe nokunye engikwazi ukuthi lakho kuyangilethela isinkwa sabantwana. Siyabonga kakhulu Baba uMthembu. Ubaba uMthembu uthi uyafisa uku-expanda ibhizinisi lakhe angene even nokuthini abe ne-coffee dispenser. So bantu bakithi siyabonga lo mfowethu ose-UK osethe engamsiza ngayo. Kodwa ke singami lapho. Omunye futhi olayo olesifiso bakithi esokuthi amsiza amchase akwazi uku-expanda ibhizinisi lakhe ngoba siyabona ukuthi insizwa enesifiso futhi sokusiza abanye abantu. Asimchaseni ay-expand ibhizinisi lakhe ukuze na akwazi ukusiza abanye. Uyasho ukuthi useqalile already. Ekhaya kuku Mina ngokuzala ngizalelwe koBulawayo but kithi kuseCholotshe ngathi kibo kamama ubaba ngemazi. Kodwa sengike ngakhuluma nabo auntie shuthi salahlekelana ngendaba yamafoni. Kodwa mangithi ngimhla ngiya ekhaya ngithole imali yena ukuthi sengahamba nginesifiso sohamba nabantu abamanga siyabona abakibo bababa babona ukuthi naba abazukulu ngihamba kahle bona ngokuzala mabesho bathi ngabaseMalawi but bakuhlangana kwakhe lo mama bahlangana eGwera esenga bathi opposite iRoma duze nepolice station ngendlela abangilayela ngayo ukuthi nakho mangiyakhona because ukubathola kwami ukhona umuntu esasimcela ukuthi ayesibhekela khona wayabathola bathi wathola indlu bengasekho so my thola indlu bakokuhlala abantwana besikolweni bamlayela bemlayela ngathola ubaba omdala. Ubaba omdala la sangisakhuluma inyanga ezi10 I think zazintathu utholakala ukuthi inyanga esi3 ngangasamtholi mhlambe 2 weeks ngoba ngikhuluma na every day ngangamtholi kade umuntu osesibhedlela uphethwe ngamakhid wadlula emhlabeni kanjalo ngaqala phansi ukufuna ngathola uanti naye walahleka amafoni kodwa ngikuthi njengamanje mangithe ngahlanganisa ngizoya ngiyobabona. Ayibakithi sikufisela inhlanhla mfowethu kubhizinisi lakho kanye futhi la sendleleni leyokiyo eyokuthi uthole umndeni wakho sikufisela inhlanhla konke siqhubeka futhi usiza abanye abafowethu bakomthwakazi. Nesifiso esikhulu kakhulu ukuthi ngibasize njalo ukuhlala phezandla akusoze ukulethele lutho akubhadali ukuhlala phezulu kwezandla uma ukwazi ukwenza i100 ikuzalele enye imali ikushayela ihlombe ngalokho ngoba mawuhleli une100 ungayizalisi uyayicupha iyaphela kodwa mayikwazi ukuthi kuzalele udla abantwana isalokho ikhona iyakuphilisa lokho sengathi ungaqhubeka mawukuthi uyakwenza ungaqhubeka ukwenza kodwa zilungakhalisa umuntu ngoba ukukhala komuntu inyembezi zomuntu kwela phansi akumnandi yikho nami ngacabanga ukuthi ngiphakame ngezandla zami yenze okuzojabulisa umphakathi ngingayenzi ngoba intanga yethu abaningi baphuma eceleni yikho engakusho. Bakithi yazi sifunde okukhulu kakhulu kumfowethu uMthembu lapha uraise ama-issues amakhulu kakhulu njengesizwe sikamthwakazi. Bakithi asizameni ukuthi singahlali phezulu kwezandla. Uyasho uMthembu uthi ungahlali phezulu kwezandla lokho olakho zama ukuinvesta kukuzalele okunye njalo uyaxwayisa kakhulu ukuthi abafowethu abazithola sebese esimeni esokuthi manje sebephumelela ngokukhala kwabanye abantu. uMthembu uthi cha bakithi asiphumeni kule nto le akusiyinto elungile ngoba nginabo vele abanye engihamba kubo siphuma lama uphuma uclaim no Eselini khona umfowethu ocrosha lapha mawufuna ukuba muhle nje inwele Oscar uyacrosha lapha na inwele usuke lapha uye ngale eCambridge beku-Shoprite beku-Cambridge before bakhona abafowethu oBrighton lapha yana badayisa amazambane amatamati nakho mawufuna ukuya ethunjini uyathenga lapha uyopheka mawuphuma lapho ukhuphuka uzojika ngalesi silandelayo lapho kule Hebrew studio ise-Hebrew lapha ya bakhona sisi mawufuna into zokwendla lempedeni nje bakhona sisi lapha ababili khona lapha phambi kwe-Sentinel
into zokwendlala empedeni ama-cover bed. Uphume nje imoto yakhe ingcolile nje mawujika ngekhona laphaya. Bakhona abafowethu abawasha imoto laphaya. Intanga zami lezi engikhuluma ngazo. Sibese sibuya futhi ngapha okay siqhubeke ngakho. Siyejika ngalesi strata esilandelayo ngoNkodridge. Bakhona futhi abafowethu laphana uMawi bayacrosha nabo lapha ufuna ukuba muhle basekhona nje khona phana nangapha amajampelo ngapha komgwaqo bakhona futhi abathengisa amazamba ngabafowethu ngaba ngisupportayo nabo mangifika nje siyajintshana ndodadlana lapha nami ngihambe ngiyophekela abantwana ubusubuya futhi lapha ngase eKhawashi bakhona futhi abafowethu lapha nabawasha imoto eKhawashi lapha nabo ngaba ngisupporta kakhulu lapho kulokuba kutholakala kona unobuhle kakhulu bose ukhuphuka futhi uye eHebrew lapho kune eBerea in fact lapho kune spa khona ukhona usisi wami Hazel lapha uyadayisa ama perfume sifuna ukunukela ngoba sifuna ukuyabona abantu uyadayisa ama perfume lapha ukhona na Brian lapha naye uyathengisa ama socks sifuna ukugqoka sifudumala ngoba isikhathi samakhaza uyadayisa ama socks lapha nosisi lapha udayisa izimfe ukudla kwasekhaya kukhona lapha nomthombeni khona lapha eceleni nama airtime sifuna ufonela abantu abapheshe siyawathola ama airtime lapha abaningi kakhulu nasemasaluni emasaluni ngibabonga kakhulu nabangisupporte kakhulu lo bhuti wami uDibongs eKhawashi ngibonga kakhulu njalo nje mayengibona nje kaphazamisi uzakhiphe eyakhe imali athi khona uthengela abantu abalayina kafuna angisupporte noma kuncane kodwa sihle siphaye kulesamukelayo bakithi abafowethu liyezwa ukuthi uyabalisa abakithi abalamabhizinisi uthi ngontanga abasebekhetha ukuthi basebenze ngezandla zabo bakithi asibachaseni bonke labantu ababalile bakithi please abase Hillbrow Berea lapho mangabe lifuna into ezinjalo yanini kubafowethu labo sibachaseni sibathuthukise nathi ezimthwakazi media house sizofinyelela kubo sithi baveze amakhono abo abantu babazi siyabonga kakhulu umthwakazi omuhle yebo ngoba yonke into even nami endlini lapha phuma endlini okwaqala umama uyenza amazipho uyenza ubedayisa ama-juice but umile ngenxa yomsebenzi awuthole manje umama uyenza amazipho i-makeup nje ufuna ukuba muhle siqala endlini singakaphumi nami ngiphuma endlini ngiyabuza wama kahle oza ngikubrusha ngibe muhle bese ngiphuma nje ngigcwala iganga nje khona lapha naye ngibonga ukuba khona kwakhe njalo everyday ngoba sometimes nokukhathala ngithi namhlanje angivuka abesebuza baba namhlanje kuzodliwana nami mayibuza lokho kuvukusha inhliziyo cha akabuzi ngokuthi uthanda imali ubuza ngokuthi abantwana bazokhala exactly bese ngiyaphuma nje nami sengibona abantu bengisupport ngikubongela kakhulu abantu abangisupportayo ngiyabonga sengathi ngiyaqhubeka ngingisuporta nabanye abangisupportayo ku-Facebook page yami ngiyama-balloons BM Balloons Facebook page na ku TikTok ngiyatholakala BM Balloons Sam ukuthi ngokuya kwesikhathi nami ngifuna ukuthi ama donate mangithola umuntu esingasebenzisana ngizwa Brenda nami ukuthi babe wazi ukuthi abuya kuma balloons exactly ngoba manje abanye bayakhala bethi akazibana akho mnandi akazibana kamnandi kodwa zoyenza umehluko ukuthi njoba bewathanda awami nami kube nomehluko ukuthi no nawo akazibani bangisupport nami ngiyabonga kakhulu bakithi Mthwakazi Media House siyavalelisa sinibonga kakhulu ngokusibekezelela.
inkanyambe emakhanda khanda inkanyambe emashule yakokalanga ekhathwe ngezimankele ekhathwa ngezinto ngizathonga emsila wegazi iwunhleli silisa imbube inyanga engalilanga khona limshivo bethwasibazi esinelwa zinkanya zezulu isinelwe inkwenkwezi esandhulela khwelilisela isilimela nesicela nkobe hoyibamba hoyiphaqaza isitshingo sofipa inhloko yehlukana nesixante ekuqobokeni isinampi